Guasha yener nyumoro ni nyamot guys. So ngana wala raja ka kui gandial till I yen biko waka Libya. So mukuje mandan and talk Libya. You need to come and understand why I'm here today. So shatwogo yen junubin dial till I waka Libya. Begin ka ijibu shanti ka egame be banfin and then waka Libya. So first of all, Libya goro bi ngajo Libya foinde na ite taten ka na ite loal. So na ite loal tani ka na ite toka na ka nagna wal. Ka na ite kwa ka na ite sharo ba ko kwa ka Europe. Ka na ito. So look at na ite sharo ngodo ten mane mi sheta ka na to. Ajan kuile ne no ba na gagdo le ba tana chigar yaw mana wala ne ton ka ne ti cha kok te di giga long tun wan telet ken ke kabila ga african so yen ga dial tla ko Libya ke hobo brano ka Europe so Phillies mun noge o jin shi goro te du bo bat ke no reason tenu gwa dana tithen mi shop ko moser you better be the thing ko jin mi chai mo ya ma ka moser there is a shano anytime don't they janang you and they nang wo goro within so me de din connect in tarar gwa me de yen ele la ti bo rar ti di ko dong tele ram le ya la do ngutarar be top tikede so rar me cha bile jika me cha bile ko jin mi chi chop tan ben nyura la marta shi jan cha bile jika o ne tin ba no nga ka ne tin ba ke ko lo balare kan ju wej ti ne ben tan ta me so she take me normal just bit a duel la tele euro thing keep milk free tele euro thing no to the alka yo so you have to come here and struggle the way it done in tane the alten so she easy life me go rane dong bo ko Europe bo ko Australia bo ko America bo shang free be milk free be touch free be ne jaga free to ton kan the ale ka tele ke te chir ton. So you have to make sure we jalam ni tane na rodun ka ke shuara waten ko tagene risk ihtimal di liudara yang ni jan Europe ku waten la gor kan ye shop so na mo ngala galtano e jinji ramadan shi goro bu ka Libya kamte ne di shop ka Libya tama kule sheng na rano dong bran duo bu da dien wo ka je be nyo gur it's fine but mende la re ne ideal ten ngote kan giana ta ten dong taran ka Egypt dong ti ko Sudan dong ti so Sudan go robi border cross Phillies shu wa tyang no di ta so Sudan mi Malbin di furi da ke business di tung wana long di kalat kami shu ko Moser Phillies shu border shu cross so ma da di no ngai ken kon nei ti shar ene ram shar so akan bi ka Northern Sudan ke bi wone ke whatever المهم جرام شهر شكا نقول تاجي consider o جن جرام مسيحي تايدا مرمو لات كليبيا جن جن كافر جرام شهر زار so شكا نقول so بعدوي نجي كدوين مول شيء منين ينا لكن كأنا هذا دوي جباعة موي كبود so شيء مو قاعدية so Northern Africa مو كلو شكا نكون نوك كون أي شهر so awu we done lon na rodan kono ni kut kishak token nge land token everything tele meda kono gor ko Northern Africa ko chikana baka konzaro at least me banagan ge business or something like that dago bukan bana kon shan ge ta kana shuang bo bukan kon na shang je mo bain gon dor kon bain gon go fen ko ran mo nge je ge mo bi goro bu dor ge jo never she can live in ton le ngoni Egyptian ni ga ta dani kana ngajo ma le ken live in ton ka after people kana Jazairi ni ton chicken to go so shagwa long bina wi ni ken be god be ko riaw bang and then bina liu daro ka dop to go le ya lo na ken ngaje ka so jana go ro la thank you